toku svog ovlaštenog rada Vladimir Perić je Valter imao dvostruku ulogu i dvostruki zadatak. Valter pokriva sve ono što je parafraza tajnog života. Valter je za mene borac za istinu. On je bio mit, legenda, još za vreme života, jer jednostavno se nije ni znalo da iza Valtera stoji realan čovjek, Perić. Tog dana ko je znao da je Valter bio na tom mjestu sa pratiocem i da ispali granatu pa da ga ubije. Ja ne znam, to jedno su znali partizani. Sehen Sie diese Stadt? Das ist Walter. To ostalo u meni da se ništa ne zna o Valteru Periću. Perić je trebao da bude zaboravljen da bi ovaj Valter mogao da živi. Naša filmska publika imala nesvesnu potrebu da gleda Batu Živinovića upravo u onome što se docnije 70-ih, početkom 70-ih godina ustalilo u jednom filmskom arhetipu. Nažalost, vrlo brzo je postao i stereotip koga smo ovde krstili Valter. Taj lik, taj film je za mene bio psihofizički težak. Čak i opasan po život sa radnjama koje sam radio u filmu. I iz te količine posla se stvorila ta legenda, to herojstvo. Mit je neki put veći od stvarnosti. Perić, Vladimir, Valter, moj mili brate. Ne poznajem ni jednog heroja. Prema tome ne poznajem ni sam sebe.